Marala ngā rua talawhalawa o talafou mai le Radio Samoa i Australia. O le sa vema tai le leipa i tausango mawai o Bill Shorten o li putio le awha lau loilo na malolo li taia mai upu whai o malo i se whailo inga matu stala i Canberra. O li pote le 7 News wa ta wai le atulanga ma o li putia fo i o le aiai whaatasi ma le palemio Anthony Albanese. O Bill Shorten na tai le leipa ma le lua fese pulu tolu, le lua fese pulu ma le iwa ma lo o venei ma minister o le NDIS. Wa maua leo i mele pone le taavale na o fie le whalablave na la vea isa tangata ai le ituwane le taavale ma lo manu atinga ina ai le tangata le mai mele pone. O le fisosoani whaapavave na malawane le whalablave le nei po le tolu i le wauli ana nafi na ua la vea le tangata na sabariane le ala tele i le taavale. E talutonu wina o le taavale le tuenga le Audi, lua whelua sutolu, na alu i mōri mūmu ma la vea tuai masia tangata na kolosi o le ua whamanua lie mai Maribyrnong, mai tinga ina o na manuanga o whaelo mai leo le afo le tasi le bawea na leilana o lātou mawai le taavale lea i Footscray e le isa isi na iei tutonu o lo iei vaenga o le taavale o lo whaelenga ina i le pito i luma. O whaelo le unga sa suenga na whaia Australia ma wailo ai o telefoni whea vea i le mawai sa tangata le kane so le ulu. O le iloilonga sa whaia whaapa malo ma wha mautuina le World Health Organization wa o ina mai ei ma sira i whaamtaranga uma mai tangata e ona spultonu na whaia i erisu suenga i le bao lefe se rau i wha ma le lua a whenua sururua i a whaava ai ei i a awhianga o le radio frequency ma a awhianga tau le kanesa. E wilai nisi o whaamtaranga whaalongo i nei nisi teimi e whaatatau i telefoni whea vea i oni ai te mai wha ingoa i le whaaperetania o carcinogen o se mea e mawhai o nā fuaile kānesa peitai i le i maua e lau se so o tanga i le whaonga ino le telefoni whea vea i ma le a fia o le tangata i le kānesa. E wilao se tūlanga le leile o whailoi le ungo le suenga au whailoi le ripote le ala taiba o lo whaia pia isi suenga i le mata upulawa le nei. Pasuisui hai lava winga o le tau mo le vaiasa mo le spring i Australia o isi whaitu o lo o awhia i matangi maralosi ma le bevela i nisi no fuanga o isi foi whaitu i Western Australia o whautuaina o na to uruwaile aisa po le snow. Whailoa le vai tau e lua ni vaenga maruru o le eo lo oanga i ane le tu i sauti se sae o le atunu e mahafuaile maralosi o matangi e o noa awhia i foi Victoria ma New South Wales. O tau whatau tau e o atu 5 kilomita nga i le se lau kilomita le itu la fuafua mo le whaetu i mātua me le pone, ma isi no fuanga i le o ngā tono le ai. E tali tusa la fo i malapta inga o tu ina mo nisi vaenga o New South Wales pe o le South Coast, the Southern Tablelands, ma le Snowy Mountains. Me vela telesini wha solo i Wollongong, ma Newcastle, i le so, wha mai o le luasuru i Vatikari. O le tūlanga leo lo iei mo le aso a tae au, ma le wha solo atu i le wha i ungo le vai aso, fua i le wha ai tau. Poloka le tele i le M5 i Sydney le soina ua mua i se loli i Moorebank Avenue. Ta weli pote le 9 News na vai le asu a luane mai le loli lea ina ua mua o anga i ane lata i Liverpool. Ta punia umaila ina e tolo le ala tele le anga i le tu i se sifo o Sydney ma whato ato e amata na tatala isi mangana i le anga i le city a olo le mu pele traffic ono o le whalavelave. Ua whautua ina i le atunu ufe malangai i a lava le taimi e whai malangai ono o le whatuai. O lo ngāru eile au whai ngāru e ngāru sosoani whaapawave i le lori le a Otalia pe eisa soifua o a fia ia a po a fo ia a fianga o lea whaalawelawe tūla i mai lungo le ala tele e maise i le teimi pisi o le anga i ngāruenga ma le whanau ia o onga. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo ia satofi mai au Otalia to e mo fo i se whaapoponga a tae au i le teimi whaapenei manuia ngāruenga o whianga iai whaasoifua ia.